Wongeye kubasuhuza abateze amatwi Menya n'ibindi TV. Muri mwanya tugiye kuganira ku magambo y'Icyongereza n'ubusobanuro bwayo mu Kinyarwanda. Tugiye rero kurebera hamwe aya magambo arimo alufabe ya W na C na G. Twagiye rero umuntu uri bukurikirane iyi video kugeza irangiye arabasha kumenya aya magambo kandi kwamenya ni byiza ku buryo yamufasha kumenya ururimi rw'Icyongereza. Ijambo rya mbere wall ni igikuta cy'inzu. Wine divayi. Wing ibaba. Wish icyifuzo. Witch umurozi. Whiteness hamya. Wooden milk pot icyansi. Shop asa cyangwa satura. Color ibara. Cry ibumba. Conclude anjura cyangwa soza. Conclude iva kuri conclusion. Cone umutemeri. Coldness ubukonje. Cause nyirabayazana. Cord zahabu. Shingles indwara bita zona. Panda urusamagwe. Tugiye no kureba zimwe mu nteruro twakoreshamo aya magambo. The wall of house igikuta cy'inzu. Wine is I like to drink wine. Nkunda kunywa divayi. Wing of birds ibaba ry'inyoni. Witch umurozi. The witch is bad person. Umurozi ni umuntu mubi. Whiteness hamya. I whiteness a God. Mpamya Imana. Tukwiye tuyakoresha mu nteruro imuciko. Shop asa. Color ibara. I have two colors. Mfite amabara abiri. Clay ibumba. Coldness ubukonje. There is a coldness in the room. Mu cyumba harakonje. Cone umutemeri. Cause nyirabayazana. Cause of rain is shingles indwara bita azona. Shingles is a bad disease in the world. Azona ni indwara y'icyorezo. Thank you. Bye.